أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. İbrahim aleyhisselamga Allah Teala'nın emri kile. Ol tuşunda özünün yaratkan ulu, ömür boyu kütüp algan ulu İsmail aleyhisselamna kurban itip şalganlıqын күрә. Hem peygamberlerge bir vakitte da yalgan tüşler kirmey turgan bular. Аларга кирген түш ул Аллаһ Тәгаләнең әмре була. Һәм Ибраһим алейхиссалам улы Исмаил янына Мәккә шәһәренә юнәлә. Һәм үзенең төшен улына сөйләп биргәч, улы аңа: "Әй әтием, сиңа әмер ителгәнне үтә, мине Аллаһ теләсә сабырлар арасыннан табырсың" дип аңа җавап бирә. Һәм икесе шушы шалыначак җиргә юл тоталар. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Һәм икесе дә алар буйсынгач Раббыларына ди, без аңа алыштырдык" ди. Ягъни Ибраһим алейхиссаламга улы Исмаилне шалуны өстеннән төшерә Аллаһ Раббыбыз. Һәм инде җәннәттән дип әйтелә риваятләрдә аңа сарык җибәрә, куй сарыгы җибәрә. Һәм инде шушы вакыттан башлап мөселманнарның гадәтенә дип әйтик инде зур гыйбадәткә әйләнә Аллаһ Тәгаләгә якынаю йөзеннән курбан чалу гыйбадәте. Аннан соң Ибраһим алейхиссалам тагын берничә тапкыр үзенең улы Исмаил белән күрешкәнлеген әйтәләр галимнәребез. Инде иң беренче вакытта ук Ибраһим алейхиссалам үзенең хатыны Хаҗар анабыз белән үзенең улын Исмаилне калдырып киткәч тә, анда әйттек бит инде фәрештә Җәбраил алейхиссалам аркылы ул җирлектә Зәмзәм чишмәсе барлыкка килә дип. Һәм ул вакытта әле шушы Мәккә җирлегендә бер кеше дә яшәмәгән була. Ләкин бер вакыт үтеп баручы бер кавым, үтеп баручы бер кабилә шушы Мәккә җирлегендә өстә кошларның әйләнгәнлеген күрәләр. Һәм алар инде үзләренең кешеләрен җибәрәләр. Кошлар су булган җирдә әйләнәләр дип. Һәм инде шушы кешеләр барып күргәч, монда инде бер хатын үзенең яшь баласы белән барлыгын күргәч, һәм монда су барлыгын күргәч, бу кабилә, бу инде Җурхум дигән кабилә була, чиста гарәпләр була. Һәм инде шушы Хаҗар анабыздан һәм инде Исмаил алейхиссаламның әнисеннән сорыйлар шушы җирдә калырга рөхсәтне. Һәм инде Хаҗар анабыз рөхсәт итә. Җурхум кабиләсе Исмаил алейхиссаламны бик нык яраталар, үз итәләр. Ул алар арасында үсә һәм инде күп кенә китапларда әйтелгәнчә алардан ул чиста булган гарәп телен өйрәнә дип. Һәм үсеп җитлеккәч Хаҗар анабыз вафат була һәм инде Исмаил алейхиссалам шушы кабиләнең, Җурхум кабиләсенең бер кызына өйләнә. Бер вакыт Исмаил алейхиссалам өйдә булмаганда Ибраһим алейхиссалам килә. Ул үзенең улын очратмагач, үзенең килене белән күрешә, һәм инде килене билгеле аның кем икәнлеген белми, һәм Ибраһим алейхиссалам аларның тормышлары хакында сораша башлый. Ничек сез яшәйсез, нәрсәләрегез бар, тормышка зарланасызмы дип. Тегесе инде теге хатын, Исмаил алейхиссаламның хатыны зарлана башлый. Менә безнең инде яшәргә мөмкинлекләр аз дип инде моң зарын Ибраһим алейхиссаламга сөйли башлый. Һәм Ибраһим алейхиссалам үзенең киленә әйтә: "Иреңә әйт ди, кайткач үзенең тупсасын алыштырсын" ди. Гарәпләрдә ул тупсаны алыштыру шушы хатын белән аерылышырга кирәк икәнлеген аңлата торган киная сүзе була. Һәм шушы сүзләрне әйтә дә үзе шушы җирдән китеп бара һәм Исмаил алейхиссалам кайтып керә. Исмаил алейхиссалам үзенең инде ниндидер бер тоемлау хисе белән инде шушында кемнеңдер барлыгын, кемнеңдер килгәнлеген аңлый һәм инде үзенең хатыннан сораштыра башлый. Хатыны әйтә: "Монда бер карт кына кеше килде" ди. Һәм инде Исмаил алейхиссалам моның Ибраһим үзенең әтисе икәнлеген аңлый һәм инде хатынына әйтә: "Ул нәрсәләр сөйләде" ди. Тегесе әйтә: "Ул безнең тормышыбыз турында сорады" ди. Һәм инде мин аңа ничек бар шулай сөйләдем ди. Һәм Исмаил алейхиссаламны бер кызыксындыра. Ул нәрсә киңәш итте" ди. Һәм инде теге хатыны әйтә: "Ул ди сиңа тупсаңны алыштырырга кушты" ди. Һәм инде Исмаил алейхиссалам аңлата: "Без инде бергә яшәй алмыйбыз, ул минем атам, һәм инде тупсаны алыштыру ул синең белән инде аерылышу дигәнне аңлата" ди. Һәм шушы никах инде гамәлдән чыга. Һәм Исмаил алейхиссалам
tagın Jurhum kabilesinin başlığının kızına ilanə. Hem indi əybət gənə yaşab kitələr, hem yeniden İbrahim aleyhisselam İsmaillərə kilə. İsmail idab olmayı. Tagın özünün kilindən soruştura başlayır. Turmuşuğuz nişek, nindi şartlarda yaşaysınız deyib. Tegese indi Allah Teala'ga hamd sənələrini aytə. Allah'a şükür bizim barısı da əybət deyib. Bir nindi də zorlanu munzarın indi İbrahim aleyhisselam'a çağırmayı. Hem indi İbrahim aleyhisselam aytə, irinə aytdi, tupsasın nıqıtsın diye. Yani bunda da biz bir köp hikmetler görəmiz. Bunda İsmail aleyhisselamның yaşav rəvişi deyib aytdığını, yaşav mümkünlükləri, yaşav sıfatı bir nişikdə özgərmədi. Ol şuluq halda qala birdi. Lakin birinci işraqda onun birinci xatını indi bari tek naşar yaxlab qına iskə aldı. Hem Allah Teala'nın nimetlerini görmədi. Şul səbəbli İbrahim aleyhisselam ana indi özünün uluna şu xatından ayrılırğa qoşdu. İkinci xatını kirisinçe yaxşı yaxlarını görüb Allah Teala'ga hamd sənələr etdi. Şul səbəbli İbrahim aleyhisselam ana indi şu xatını bilan birgə yaşarga indi əmir etdi, birgə yaşarga kengaş etdi. Hem indi Şiratdağı bu işraşuda bulmay qala. Ondan soň indi İbrahim aleyhisselam tagın bir qat kile. Bu yolu indi özünün ulu bilen alar işraşalar. Bunda indi kitaplarda aytilar, şuşu Zemzem kuyusu yanında var idi bir ağaç, şul ağaç astında İsmail aleyhisselam özünün ukların üçlap oturaydı diye. Hem indi etisi bilen ulu görüşeler, bir-birsini indi köpmü vaqtlar görmüşətdir, bik nıqsanğan bulalar, kuşaqlaşalar. Hem Allah Teala alarga bik zor bir iş yükli, bik zor bir vazifa yükli. Şuşu yerlikdə Allah Teala özünün yurtun, yani Ka'batullah'ını düzürge emrite. Hem indi İbrahim aleyhisselam bilen İsmail aleyhisselam Ka'batullah'ın binasını düzüyle. Hem indi Allah Teala eyte İbrahim aleyhisselam'a sen diye kişilerge jitkir diye. Şakır kişilerini şuşu yurtqa kelip, özlerinin indi yavıq hayvanlarına atlanıp kilsinler diye şuşu yurtta diye hac gamellerini ötesinler diye. Hem İbrahim aleyhisselam Allah Teala'nın emrine buysuna özünün şakırını jitkire. Hem hikmet bilen Allah subhanahu teala bitinde bizge de şuşuna emr etib eyte, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de eyte, ol sen diye jitkirgine diye. Yani sebebini kıl. Özünün üstünde bulgan sebebini kıl. Hem indi neticesini bir Allah Teala'dan kötü. Yani Allah Teala kimge kirek şol kişilerge özek getirip iriştirdi. Hem indi kişilerge şınapta İbrahim aleyhisselam sebebini kıla, özü indi iğlan ite şuşu yurtqa haç kılırga kirek ikenligin Allah Teala dünyadağı yaşagan barşa müminlerge şuşu emrini jitkire. Hem indi kişiler şınapta şuşu Beytullah yani Allah yurtuna indi yöneleler. Şol vakittan başlap hac ameli ütele başlıyor deyip eyteler ilim ahilleri. İndi İsmail aleyhisselam'ın türlü şey eyteler. 140 yaşka hattida yaşagan deyip eyteler. Anın indi 12 ulu bula deyip eyteler. Şuşu ulları indi ikisinden şuşu garepler indi tarmakları çıkıp gider. Şuşu jirlikte indi garepler taralıp gittiğine bir sebep bula. İsmail aleyhisselam kişilerini bir Allah Teala'ga ibadet kılıp yaşarga üretə, kişilerini Allah dinine şakıra. Hem indi özü vafat bulgaç da kişiler Allah Teala'nın bir özünəginə tengdeşlik kılmışa ibadet kıllarını devam eteler. Lakin vakitlar uzgan sayın kişi bitinde unutu sıfatı var kişide. Hem ekirnep şuşu İsmail aleyhisselam'ın alıp gelgen şeriatın alar unutalar. Lakin bir eybirini unutmaylar. G'ibadat kılınırga layıklı zat Allah Teala var hem bir ikenliklerini unutmaylar. Hem bir Allah Teala'ga g'ibadat kılıp yaşaylar. Bu hal devam ite bir şuşunday meşhur şuşu kabileler, garipler arasında bir meşhur kişi Amr ibn Luhay degan kişi kelip çıkkançaga kadar. Bu kişinin sözüne başkalar kulak salatırgan bulalar. Ol aytsa, anın sözünü tınlaytırgan bulalar, anın kengeşlerine kulak salatırgan bulalar. Çünkü ol indi akıllı, hürmetli kişi bulup tura. Naşı Amr ibn Luhay savda işleri bilen Şam yerlerine bargaç, anda kişilerin putlarga tabındığını göre. Hem indi suraştıra başlayı. Bular nerselerge siz g'ibadat kılasız, nerselerge siz tabınasız deyip etkeş, tegiler indi eyteler, bular bizning Rabbilarimiz,
Bunlar bizim ilahlar. Biz alardan sırıyız, alar bizge biredi. Hem inde meşru vakiganın devamın inşallah kilese derste kururuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihim ecmain.